Shalom, ndagira ngo utangarize rero ko dutangiye iminsi 15 twise Operation Kombowa Family. Bizaba rero bidasanzwe, bizaba ari umuriro udafite umwotsi, birazaba ari ibihe bidasanzwe. Turatangiye rero ku itariki 24 kuri kino cyumweru mu gitondo no kuzinduka, kuko turatangirana mu mavuta adasanzwe. Turasengera imiryango kubohoka, turasengera imiryango ukira indwara. Ijambo riravuga kandi icyo gihe umutwaro baguhekeshaga uzavanwaho no gusigwa. Hari amavuta Imana duhaye yo gukiza ubuzima bwawe. Ababoshe barabohoka, abarwayi barakira, impumyi zirareba. Ngwino tubane muri aya masengesho muri Soul Healing. Tubana buri mugoroba kuri YouTube ndetse na Zoom, ndetse kuwa kabiri tuzirwa n'amasengesho kuri Soul Healing Revival Church. No ku cyumweru nuko nguko no gutangira ku rusengero mu gitondo tugakomezanya nimugoroba. Kavuye ngo bye bye.